Кырымнын ишгалчы муфтисы укумны беклей. Эмирали Аблаевнын иханет боюнча давасына махкемеге yolладылар. Бу акта Кырым Мухтар Жумхуриети прокуратурасында билдирдилер. Мемуриетте билдиргенлерине көрө Аблаевны 2 мадде боюнча кабатлайлар. Украинага каршы Русиянын арбий тежевузларына акламак ве ишгалчыларны юкселтмек. Виступаючи у ряді пропагандистських ЗМІ, він виправдовував окупацію півострова, позитивно висловлювався щодо збройної агресії Росії та загалом транслював ідеї «русского міра». При цьому підозрюваний засуджував українську владу та представників кримсько-татарського народу, які виступають проти окупації українського півострова. За свої старання муфтій був нагороджений медаллю за доблесний труд та орденом за вірність долгу від так званої Республіки Крим. Рус ишгалчы өкіметіне сатылмаздан эвел Эмирали Аблаев Кырым-татар курултай делегесі еді. Ишгалнын бірінші апталары русларның бірінші құрбаны Ришат Аметовның табуты янында кетеді. Аметовның қачырылмасы, ишкенже yapılması ve öldürülmesi o vakit Kırım'ны кедерге далдырған еді. O vakitта кануни муфти olgan Эмирали Аблаев Кырым татарларына бұны yapkanlar ceza çekecektir деп айтқан еді. Vakit geçken son ise halkına ihanet etti. Endi Kırım işgalden kurtarılganından sonra 12 yıl hapis cezası verilebilir. Ишгалчылар Кырымнын шимали йөңелішінде баяғы куветлештірмелер япа, бұйық траншейлер қазып қоралар қоралар. Бұларны Вашингтон поста яйынланған Максырның уйды фото ресімлері таздықлай. Қара деңіз ялысы бойынша Рус душманы танкка қаршы системлер, қазма чукурлар ве топ мерми системлеріні ерлештірем. Ресімлерде көргені сөзіре Сиваш көлі кенарында 1 километр ұзырлығында қазма чукурлар бар. Бұня бері уч сырада ерлешкен бетон пирамидаларда мевжуд. Чоңғар yolunda yerleşken Medvedevka yanında da pozitsiyalarını kuvvetleştirirler. Resimde көргені Сақ rayonunda yerleşken Ayırça koyu keçken seneden berle yalıları boş. 12. Mart'tan berle yalılarda kazma çukurlar peyda oldu. Ayırça koyu yanında yapılgan resimlerden birinde kazma çukurlarda yerleştirilgen artilleristik sistemlerini görmek mümkün. Arbi analistlerinin kaydetkenine göre mantıklı cihetten bu kıba hareketini anlamak çok zor. Meraklısı şunda ki Ruslar 2. Jenki misali gibi desant operatsiyasını beklep yallarını kuvvetleştirem. Kaydetmeli ki kazma çukurlar ve ajırhat işleri adında kuvvetleştirme taşları Kırım'nın diğer şimali taraflarında da közlenili. Бахмут, Авдеевка, Марьинка üçün çatışmalar devam ете. Ukrayna baş штабында kayıt etkenlerine göre 69 Rus hücumu toxtatıldı. En ağır vaziyet Bahmut'ta şehrinin içerisinde çatışmalar devam ete. Rus paralı askerleri boyu gayıplarga bakmadan Ukrayna müdafaacılarını şehrinin garbi tarafına itermege tırışam. Ukrayna kuvvetçilerinin müdafası bir yıldan beri Rus işgalcilerine Avdеевка ve Maryinka'nı işgal etmege izin vermey. Ruslar kanlarında boğuldu ama Donetsk vilayetinde yerleşken bu mühim şehirlerini hala da işgal etip olamay. Onların işgalci memuriyet temsilcileri ise yerli sakinlerge ilişmege devam etti. Kherson vilayeti Kakhovka rayonunda misal olarak yerli sakinlerge evlerini kaldırmaga yasakladılar. Протягом доби були зачинені усі громадські місця. Торгові центри, магазини, лікарні тощо. У окремих селах зазначеного району пенсіонери і далі потерпають від знущань загарбників. Для отримання пенсій необхідно вистояти чергу. Грошей вистачає не всім і не в повному розмірі. Разом з тим, за певну винагороду, отримання соціальних виплат стає доступнішим. Rus paralarını aşımak için güzel fırsat. Kırım'nın işgalci yolbaşçısı Sergey Aksyonov Arbat belinden trassa kurulacağını açıkladı. Sanki-dersin bu yol yarımadanı işgal etilgen diğer topraklarla bağlayacak. İxinetçi Aksionov'nın hayallerinde Sanki-dersin bu yolunu kıskartmağa ve böylece logistikanı kolaylaştırmağa yardımcı olacak. Bir taraftan Rusya'dan toprak yolundan Sanki-dersin işgal etilgen topraklarga mal getirmeye tırışalır. Diğer taraftan ise Kherson vilayetinden hırsızlanan
аялланган мал мүлкіні чыгаралар. Шымды Мариупольден Қырымға кеткен yol айнен бойле көріне. Yolda ciddi trafik бар. Машиналарны рус işgalci kuvvetçileri teşkere ve aynı zamanda yerli sakinlerinin birçok defa kaydetkenine göre aydavcılarını çaypay. Севастопольге тарихи исім Ақярны қайтармаға милимешіс рейсі Рифат Чубаров чағырды. Чубаров Украина телекесізлік ве Мудафа тешкілятының кәтібі Алексей Даниловның шерінің ве номер 6 объектінің исімлеріні деңгіштірмек теклифіне бұқыбы теклифнен жевап берді. Даниловның айтқанына көре рашизм фікірлеріне көре шерінің ері ве Ақярның ролі көзі күнде тұтылғанында, Қырым işgalден құртарылғанындан соңра исімлері муаққақ деңгіштірілмеледір. Телекесізлік кәтібінің қайд еткеніне көре Украина юқары шурасы бұл суалны көзден кешірежек ве бұйық ихтимал Ақяр адыны қалдырajaqtır. Milli Meclis reisi çok uzatmayıp Rus imparatorluğu ya da Sovetlerini ya da Rusya'nı ebedileştirgen kolonial isimlerden Kırım'ны arındırmağa çağırdı. Bundan evvel Milli Meclis Kırım Tatar Resurs Merkezi'nden beraber Ukraina Nazirler Şurası'na müracaat edip Rus kolonizatorları kaldırgan toponimlerden vazgeçmege çağırdı. Bunun için Ukraina parlamenti kabul etken Rusya'nın bağlı geografik isimlerinin yasak etilmesi kanunu yardım edebilir.